Bremo so ato abusiafo we ade Kasiebo is tasty angaza ene ade Bremo adwoada awi otwedi aponya kropon ene ade aseda piesie be ma no saso no nne wose wonipa unkoni esomgi a ene awoji ade gaga isem na woda form a gaga isem de asama ado he adaka mo hyenyi huni advantage bia ewo honum awie ibade we Kasiya lande ye de Kasiebo ene ade Bremo from vim lady afiokua haja bintu na adro mo ngmane kambla nana say ampofo je enti mama kwa bapa na ye amanyoko awdro NDC na dikan wo mo akase ebe ya era Freddy Blaze se onye che mama MPP fo no yenye ne mu hwehmu sa se be ma onye sika wa hen na sika puduo sei wodi akoto to cars bedu ho ade ama MPP party abra ambulance service eyi edukura wo mu ni bi ya akwamode wo mu enti yenye hwehmu ni hu ba bi onye sika no fi ya wo so wono akoma guarantee se enkoto ka ema party fo no na MPP abato akoso okofodua wo mu a edi nkugu a na edi ntwo ewo mu ebi wani su biri wo mo de ne so wani su tete wo mo no I promise on my honor wahyebo sekwan bia so no de obia wo de beta manyuko na chi sanso ana eye galamsefo ana wo mo eye small scale fo no wo mo de wo mukuta license no galamsefo ndo de wo mo de na illegal no na enyamra kwan so wo mo se wo ma pani ja kasa no na de bia wo ba na me de I'm committed na ma ban wo mo se ja kasa no na ne so be left ban na me yenya adwuma kakra ya yenyo na esa se fatiri no kwa ka so besie kura besi na wusi ye ne wo mo ebe twinkomo o ma pani so onya akasa ne a wonya na kyena so sanse ye kasa ne na isi kwan so a nansa wo kofra mantamu a wo de nani kwa kohwe nwumadi ahodo a ekoso we de chief justice no amu na akoka so na nani kutu ewusi a ne hwene santamu wo kohuru ka so de so police station pero ay haram ne ati de was haram ani ati nti hu haram na wo ti gana ho na ka so police fo ba bi o mutie nie nso yesi wo mu deliver justice wo mbe na ma tentere ne aye adwuma na ka so amane bo ni nyina beto Kasiebo yesi pani aso te se sonye ene ensem ne famu a de papa no na kam na de enye no ahwie ekọ na pani so due matemante na nanom ohemfo bedwakọ wo mamu National House of Chiefs ene ne wodo ono aba betum bi se asembia no afani pa mframa so bo bi fo bia ho owura Freddy Blaze kwan ofa so enya sika so de koto baase ama MPP fo no ehu behia se behwem pa wey ani sembebre ene na wo betie ewo Adom Kasiebo is tasty angaza eso wodwede anyakopon so ama edwada ba kan e de yakọ MPP Congress ya ba ye twa NDC Congress na afie unu NDC executives wo mo aka ya pam wo mo di new executives abo senso wo mo retain wo mo executives no ni nyina ye tumi e de wansem e de ato eye abusuafo anim Adom Kasiebo e na otie ro betimi de wadwenche aba ba kan ho e wo Kasiebo nkai se wo de wadwenche ne ba awake mineral water holy insecticide spray ni no mosquito coil adomonline.com adama ene ebe kenka dia ma Kasiebo no amu die sine stress so ene enumru uno ba ko pe Franco Trade Enterprise for papa fie power specialist clinic wo me hwa wufuru nan ekosi wuti mu do say yes so na mo ohun pa na atwa no tabia ba me say de otuwa no mama good appetite wudidi am aye bone say bonu ade ebi wom vitamin ku wi wanu maguso mo say yes vitamin charm vitamin energy and vitamin chocolate no vitamin banana fofora ba ye man kra papa heavens mosquito coil any spray na tremendous capsules any man no achisa wo de puanum ne enkeka urinary tract infection no na de nyanya de wo no ebi kra ebe ye oda o madama CB men and women capsules one no chefi no pe chempe no sisi asisi wo hwe man no wo hwe man so e de aka o madama ye de Kasiebo no ebe bro ne ya tiesi Adom trotro mu ene wa wunim dada say fresh lady capsules o madama ye de bapa de abo say yes na petromin lubricant and na mecho inji wo ye papa wo ye drobani wo ye taxi ya entra wo ma wo ka no enkoye bibio ho nya hoden na ve ko anim ye nto ensem no esonemo ye nka se bade we kase de Kasiebo bremo vim lady afiokua amene me bra nana say ampofo je ye hye ensem na se ne ye de amanyoko awro a wo mani abre MPP fo so ena ye de wo mo de hyasie ye ro ase de nkatia ne NDC amanyoko na edi mo akotene wo mo chese wo mo ti ase da ensem de no kwade odwene ho a won ti ase eden ena party chairman eye Freddy Blaze ya na anu yayi MPP fo to aba agina tum se won na be chairman wo tumi de guarantee ekogina bank ekogije class bed wo ho bra ambulance service yi ka kokora je se wo bi yade kra ye fa no emergency ami yade na kokora ye nya bie no wo mu hwio
na kom ade Ghana for na so one there wotumi di personal guarantees abrofo na MPP for kan ade akwaje kase ade amu na ama opposition parties awodo NDC ene edi mu akote chemu a yenye nhwemu pa ama no kwasem a wom no bi ante ne ho asesa se de ya constituency e kase awodo ahanu ade osunum 275 buses for the blade to me akwaje ade ma MPP for there wo mutumi ntiase ne ntiase kina ena kiremu a MPP for no kra de ba no so troka ya je se ene wo mo dwene ho kra wo mo ntiase PNC chairman ye Bernard Mona won na wodi kan bo MPP for abaso no ka kire wo se ade edi kan kra no wo mo kra de ba sisi a mo makwa kwaje na mo for free taxpayers money o se so mo mboto musiko wo mo ntiase ye rate edu nkatia e wa homa no so ne mo ma me fa Bernard Mona sa na vi emfa se edu nkatia de no a wo ka no enso ento aso emamo the national chairman of a political party can claim through his spokesperson or more $3 million, with the remaining 8-point-something dollars to be financed through a bank process. No market card at the Abba to give their constituencies or for the buses to be managed on behalf of the constituency. You have to ask, who is the Universal National Bank? A bank we are told no, not a bank and a bank suddenly can grant this amount of money to the MPP. We need to do a proper audit and investigation of whichever financial institution and check some was African in order to do what they have done. And more importantly, whether Freddie Blay is not abusing his authority as the Ghana National Petroleum Authority. Yera Bernard Mona ene general secretary edema PNC amenyoko no omo kase won be so omo tie ase se Fred Blay se enye tumi a yede ama no abuse no o je se wo ya ama na broso anaso kabi anase bia o tinchim grofo bi nsan wa sheda take advantage said wo bi be ka no brofu mu no an wo de peka yi de ama MPP for sense democracy nye no ene se obedi ade a na ne advantage ana aba be fa ne mo se ne mo nyina da wo kroje fine no obi ate ne ho ase di ebra MPP ena ye wo meya manyoko a wo na ti wo meya konya kase eso no ene o monti ase kra na political analyst Dr. Christopher Ampedu wonu so kire mu se wo hwemu pa dia na wo se MPP amanyoko no tumi akire mu emu obi a ete no se ekwan papa ena MPP eye NDC fo no ne amanyoko aka eye opposition party safa so a wo mo se yenye mu hwemu sa se hwemu ni ma ya obi ene won mo betimi ate ne ho ase sa so obi adwene be ye ne se jabrade ne see one time bia na obi kwakope bibi ana waba bedi na mom se no kora ebeda die mu obi ahu ne de ana chenchene a wo se etumi ahwemu ama obi ate ne ho ase na no na be mu obi ahu se anya ye kora no ebia se Fred Blay kora etok boss ya na ne wanto no kwampa so kwammo na so na mom ebia wono a party na mra no wafa so a wakoye hye sa na hwemu Adom Kasiebo aye ene mpanifo mo MPP mo ene wo ma twen command de wo mu chemu ani se wo mu de mu ni se Fred Blay enye hwe party no na akwaje boss na mom de Fred Blay eya ne se woma womo ayi wode sen guarantee emo mo ede kofa aniema no ya womo de ba ye cash no na mo nya se Fred Blay na atu ni botomu ene wode ni sika bi ebema nti asema nkofo ka so wo hwemu de awan na Fred Blay wo baba ye boni bi ete san de ene womo ne san nkofo ne nya adwene ne ene womo nya adwene kire e wo kwan bi atentie political analysis ene ni cheche mo de ma ye Dr. Christopher Ampedu Obia will not go for people who want to maintain a winning team. Enti me elections na anya me ho say o hwa nipa ebo petty ba power omunyina no mo in acting capacity, just acting general secretary, acting chairman ne kaka ho they say acting to me are working so hard ama petty number power and you say adwuma ho de show munsa o betuma ye awona broso. So I'm not surprised that omu choose sa team ya etimi buama petty ba power say omu now any active you omu take top positions now omu share how they can again work hard for the year 2020. I think say a winning team here will be anywhere because we winning now to so now another this they be make us say but yeah, the new team by but I completely disagree with them because
Yera Dr. Christopher Mpedu and oya political analyst a watch mu de ma for the blame one ba asem one de wadi chairman yama ne chairman yi NDC ni amanyoko aka wo opposition nyina nte be ya yenye ni hwemu sa so mo ntiase de nti akwabra na ewu mu wo ba wo mo chese wo mu hunu nya de a wo hira ya yi bia sa ju wo ska sei ana ato war mra ambulance service hia wo mama to awie wo mo sa mo akono edu ya wo mu nya ambulance kura edupo enfa hwe nkurafo mo na ya lala sulala ana de akoto boss ahanu aduosunum 275 ade ama consensus awudo ni nyina na MPP fo chechem se enye Fred Blay botom ska to hono kra de je fancy a no wade je fancy kwa na party fo ni sika na chese wono ama guarantee kwa ene wo makwa kwaje ye bompa ye se sabeka yera Johnson Esiedu nkete general secretary ema NDC amenyoko ne sanse ye pese ebuso ono so de enti NDC fo anko MPP congress na se de ya amamre da ho da besi ne e wo Fourth Republic so se party bi ye no congress ya but ni nuanu opposition nyina no ma koma de friend no solidarity message ti NDC na yi wo mo de MPP for CPP for kono ni ade obeka ya yera Ivo Green Street ko NDC congress am wo ko keka bi pa kire wo mu a wo se NDC for ye party achiche Father Christmas ne ma e de am wo mo ko for so nobody is feeding their better Ghana agenda wo ka bi kire mo pa nti na kan ko for hwe kwan se enka we say nka NDC for be ba no mo so ma keka bie e de ache MPP for mu wi anka pa go se misata vice president wu ya etwa Ghana fo nsu mama atia wo yi kran na nkom de apem MPP fo akutia se nka munya ambulance a ka nya ne se nka papa wo wi a enya ne tamo wo wi ya ye ni nyina wo mama enti ye hwen Esiedu nketia nsaka no a ye busa ne sancheche mu no ye to aso na ye guso a wo MPP amanyoko wo mabato mo to na no ememene da wo Akofodua na unsa abato nipa bebre ene ko pri di brewi akire no kakra bi ena wotimi edi nkunim na wo mu a edi nkugu ana wodi ntwo no ebia ne su biri wo mo bi wo no mo di nsuo sam nanim sa nanim a na ene wanwa eye ne seda yeso ababa wa enwume chese wodwene ho awonte ase nso sede esi akwakoye no kremodak na wose abasa sa na akwakọ wie na nipa edi nkugo ni bi na Adom Kasiebo ni omudi nkomo na omo chirim se ewiase we kane no de nanka yese sebedi wo yimframa obedwam obenya nanka ne yonko gya ne nan enti ye sede afuntum wo esamata twene ye nanka omenya odi nkugo yi ene nipa obeba no ye mehwe nanka egiram dendenden sa nanka manyosem titipa no na nipa bi ye no nso enei wamase wamoka ne se onu nyina be kronsa utwa ketrema na ode nkyere ni je nani adobo piche ho na toton ya nwenam bia sebe amanyoko ba ko no mu firimu nti onu makọ kuani ana esirani na entimi antentam wani nkunimu a womo edi nkunim no beta wo machipa kane na sa coordinator Kamaldeen ana ko opreso be mabrodom frefo a na naboache Henry ene ne brofudin adro na fe na bi eyi na chikwohwe ho ema onumum edi nkunim no wakere se nim dia wo ene na montuo bia wo so otuo ede boa mama yekori di nkunim 2020 no wono ne sesi ne bo promise MPP amanyoko na chitafo nyinara so be yadwumaden ede aboa na bi ene MPP amanyoko na mankunim di aba. In the eyes of God, Kamaldeen has won. In the eyes of men, Kamaldeen has lost. I will opt for the eyes of God. Kamaldeen is still a winner and will remain a winner. Every single contender worked hard. Nipa ena Adom party no nipa nso ena ekotoaba nti udibu ene ahobrase ekomo so a ne se yenyakopon epa obenya nya openo executive sayakwa koyom empaibo ene assistance ne wose yede maomo to ensure that we Yera Kamaldeen ena otene kan yebesa ba wo mu adi nkugo ne nsensem no so remum yakwa homaso na ye ne Yera Esiedu nketia eni enkomo yanko general secretary ma NDC amenyoko no Johnson Esiedu nketia ewo ahoma so ona bo wie eyamo ha o ya pronto abani na yatese opposition parties amu NDC mu na mudi ekan mu yese nke be ayenhwem Fred Blay sikayi ne boss ya ahodo ahanu aduosunum yenhwem pato gye ni mu nyina so se party ne jeso ma kirekyerem a mu hu se boni bi anim sawa ho asa na omo se oh that had the kanya de that comfort crowd no obeka se omenye boni na de di kai pese mekire adimu kakra se kwa ya nko Akofodua no ye de enkra me Esiedu nketia me de enkra ema Dr. Mahmudu Bawumia as a vice president ewo aye na se 1 week celebration no eye fiada se mesre no
yɛda na se sɛ watimi aba na mmom sɛ de wɔ no ade n'ani aba behu no ɛnyɛ ade a yɛbɛtumi aba congress no enti ɔmfa ɛho kyɛw pankɔma MPP sɛ wɔn anhu yɛ hɔ a na sɛ ntira yɛ ama ɛno no ɛyɛ me wɔn sɛ wɔn akɔyɛ ade awie na wɔn ana ɛsɛ sɛ eduru sɛ ɛfrɛ NDC foɔ wɔn anim sɛ ɛde nkra ma wɔn na wɔn agusu ayɛ na so NDC sɛ Dr. Mahmudu Bawumia na ne wura fi kura no na sɛ yɛ bɔ yɛ din saa tam no egye sɛ sɛ nka ewuo no ha no sɛ deɛ ɔka no a kɛsɛ otimi so no ɔka sɛ o me nua general secretary ɛde saa nkra wɔ yɛ ama me nti no ebi a ɔma na sɛ deɛ wagya yɛ ama ɛno abɛyɛ asɛm te sɛ deɛ yɛ divert nsɛm akɛse a asi wɔ Congress na ase na o ma jai say NDC boycott ebi say Jama Electoral Commission asem no ntra ebi say gise we ntra enye fair. I see. Because the munim say aye no asi ekotodwem na ye nyina ye how na ye dwene ho at least say ya mo ya say dem kan nka Congress like that no kra no nka mo observe a minute silence kra in his memory kra nka enchen so na masan jai na masan ediaba be ye ayi ti se dem boy sobo ne adi enti dem ya eche se papa no wo no eye mo ya ye mfanye Ghana nyina ayi no you sha se jamsi de bi na wo mo ye but you know a point of correction almost to ye minute of silence no na president kwaso kasa no so or acknowledge say ye wa yiem na fe na wo san ko ka se abusuapani a ono wa yi no mu no na wa ma function na wa ma function na general adena se mo awunim se why general secretary we administrator of NDC party tunim nipa kra se mo to nkra officially akoma MPP a wasam de koma no osenka fa general secretary sunti o ka che vice president ampacho eno obi beka se enye ne kwan so ana ye general secretary na twa letter bre o ko ho so kra no wo be hu se ensem wo mu kra no so nka airtime but no nyina no nka ya de a yen ye bekọ ne akọbọ sopo say ye no ni mu a because general secretary me invited the other general secretary other say me anami deputy and I try letter ani die wo ho ne ye de akọ invite unko fa clerk bia wo ba bia say on try letter kura me invite ye enti so say ye de nkra ekọ na general secretary na say ye de koma no na say at that point in time ye ntimi reach general secretary ya Fred John Boadula ya fra ye nya no na say deputy leader or Congress na say na ya de nkraja wa ba otirim ko say o de beko na kokoduru ho na ebodi na umia wa no tra ho ame ko create impression te say de ye ne mo wo man ya twenti na ya ma mo function asia so now ye panimony a opese o say fi openi me wa say o say mo Fred John say John Boadu na munya no ne ade na ba o mi am ka kire no ogi tu mu say enkra no wasom o de beko say de mo ka se won fa nko no me catch no because of a pong sa function no be 5 something and na me move etia no na me ka so we thank you very much my brother my friend my brother we thank you very much for your appearance we are encouraged but as you know we can't make it tomorrow so if you carry our message of goodwill to them and I'll say yes and I hear you na fe makwa akoye ade no ote adwom na wo mo boy din se NDC wo mo mai NDC solidarity message na ote ho na nti wo ye pani a wo hwe fie a ta na ye no na no wo na wo pese odin to kwaba me to point na ate na o ka se pani wo ka se wa ye pani mboni a general secretary wo nya too hard on him ebi susu ana arefre ana mo abusa ne de nti a wan fa nkra no anko me say pani obey sa ntoto be free mu aba no say no e pani money a person odi asemba fie ana say na person e kan no but you know unim asema okay very different from Fred Agbanyo asem minim say party mu committee ma mu share asem be ma reasons ti amanko MPP Congress na because ya ti say ono so on record o ka say Charlotte say asem ni to no member Congress no de wo ken so esona no o Agbanyo na kasa Agbanyo no ha na twa letter bre no enu ti na mi busa we general because minim say na general secretary this is the issue I Dabi nche mo na me penti na me busa no
adwa mesro the gentia of friend where there's a me di bechomo now why jay no one gentia of friend no one na o ka de me masre kwan say me di bechomo no information me dey ama o pete kan wasema abani we dey enkomo nti na minim say na general secretary na mom say de ono akoka no on record wo baabi nti na me pese me hu baabi direction wo no me na me ko fa ba mu say ma me tira atem bi mu ansa na o question obi sam ma be ya abani anu so ka ho o ja no na fe atama me say ma ko fa ba ye ma me kwa na me nkan no ntuja kakra no why jai the entire of friend me na o kan no ho ase ye no ani me no two stories into the friend reasons am go congress no an investigation nyina ka ho je no me kira say ye niam mienu so be kan ye friend o news room asa na ye ba radio so question first why and me see before I may ya no ma me nka sa atem we tell na me ko so na me si je no me ko atem no so je no o ti de me ma ko fa ba no na ye nka ho asem ja na na tese o nim de ntia o from ye je no anu so de so nim say nya sa so nim say adwuma ya che me no me enu nyina ya che je no asema me ka wu ntie mi mpo o je no me tie obi chata wa from ye bisa me asem na me be mamu aye no ena maka cha se me sro ma me fa we ntwam na me explain ya de na me mra wa asem no so no anu so na me so me che se e kan wo dada ye frɛ wo adom newsroom sem mienu nti ne ye frɛ wo number 1 the entire manko congress number 2 the entire mo calling for investigation e wo Fred Blay issue nim nti aniema mienyo se bia na akɔfa no ba e kan wo dada ansa ne ye frɛ wo why je no o question who di disame no ena me ka oh je no na awie mi ni di o je no na ayi chinkanse nkwan mi ni bi o je no eju wo hya me kasa akwa o je no nya abotre ma me o de wo ye mini panti nya abotre ma je no afa ye investigation so why da mi matie wo dia na wa na apese one metwe ma so awie mi so mi ni di je no me chese o frɛ me no di atem na obi sa me je no mi ni so onye obi atwe ma so ntia na menye ho so atwe ma so sa o frɛ me no o se frɛ me ho asem enti je no de ye wo de twa de no so wo de ye twa so ye nko investigation no so ansa na me kwa no so no ma me we entwam na me mra ade no so asema me masra kwa se me di twam no eno na pate e be se wo bra no e frɛ e just fra me no na wo nim de ndia wo frɛ me je no to de abotre na me se ye nko ye next issue no so which is that the enti na mo se ye nya hwehwemu Fred Blay as a party ne so mama chechemu dada say e only personal guarantee e na o maye enye enough me chese utie miti o je no obi a onye sikasem ho adwuma da no ene di we num ehurahura de di kai o se basis no hwan ene krabae betin na Ghana ni bi anim because wo mudru ba bi a ano kro no ase Fred Blay na krabae nti yanhwe so ento abama no and the same person no katana bisan question say onya sika hin na kra ya omo say MPP na kra ya o say bisa omo say na dey na MPP nyina akra de na ba akofo say ye nyina no so ento abama no na o ma san da o ma no say Fred Blay na kra and to the fact is say nipa no okra ade no kra bitin na no obi anim eya ade a tie hwehwem ne hu say point na kra ta ba tis let me say baby it can fly what they cry I know ya temba you don't to be able to yeah Fred Blay and the crash abasis no what see otia cash down 3 million that Fred Blay me tia $3 million no the MPP me tia $1 million no baby $3 million no free no I said so my no you interested in knowing if we say you need Fred Blay and MPP and you know we must be interested in baby as you can put to prove now $3 million now the higher crime say Fred Blay on the Ghana petrol juma nyina so GMPC say ya share e was a juma o man sika e was a juma num ene ye hu sika tem crude oil tem na on the says ya Fred Blay ye nim no wa benya sika so man so timi to ni botom yi $3 million dollars no e 15 million Ghana cedis je no so nim so mo so anya cash e guarantee kwa
and I said 150. That be what 1 year 3 million is secure as a guarantee. How much secure? They say a loan of 11 million. Guarantee no if you out where you come bank say over sign card guarantee. One by more sign. Media me ton contoment in bacho me de minuru ho. Ya o koduru o se ma men san ya. Na woni sika bi ada ho a ye de be guarantee against aba mo asan. E ye sika ada ho na wo de akotan say ye ntua me sika 3 million we yan fantika. E no ne guarantee no. Enti he fa na sika no free buy na say credible na unim say credible me de no court o de me ta wa kana city sikura onyan ntua. Onyentua any go back to court na ka cheze onyentua ye se ne no abu court mra so what me aba benya $3 million which is 50 million Ghana cedis ana they say 150 billion they say all cedis after the bill o say no what you are no cash eno free what is say Omayimu bank dia ama political party butiada from independence to neya what be that not what say private Ghanaian bank ama mbotia 11 million plus o check here e ko 60 billion and 60 million Ghana cedis amode ko krabas e dia be chama they say when they are there, party, and no power. We must know where the thing is coming from. I say, that you could almost have the state organization, IASPC. Our mono running the same basis in Nubi. I buy a net scan to be answered. So, political party, a coin close to 300 basis. SPC Maran. Now, a focus see a scale, a low doa. I buy basis. Na MPP ba sisi wa na akomia na eve adwuma no so ade wo he na ebe lodu no kane enti kan say ubetimi e the political party edin akwa akoto ta niema no ba bia sika free yenim na ubesan de akwa common government institution no ya sa adwuma no bi say yenko ye competition and also problematic afei yentaki kasa no Jata no ba ho kata no. Osi owo private financial institution bi e wo Ghana obetimi e di sa corrupt sika alonda e di aba. O kan no ize a tete e ya di a wo mo ye. Eno ti bank ku a e di sa sika 11 million no. E di buy no. We must know the bank then what capacity no wo man mu a local banks no nyina e su say Bank of the equity or see one pay and yes, I Google local banks nina, local banks in Ayakua, Womugusa, Mostre Bank of Ghana, say Womunya Sescano. And then private local bank about 20 million, 30 million, at the Akoma and PP Bosia. We must know that bank in Lanka Sansono, and also Unim say merchant bank. I don't have a universal merchant banking. One guy say, and a Bosiabo president for time. One more MPP in Panimpo line, Emma Womusika. Ibrahim Adom. Ibrahim Mahama. Ekonya be a Sabrina President Mahama, yeah, the same ordinary MP. I train over the president. And yeah, Nintina, MPP for at the parliament, he said, yeah, impeach. President Mahama, Adaya, Nini Ibrahim Mahama, or no idea Bosianubi. Eddie, General, that can be say because of that, I tit for tat and I said there's merit, but in Bassa Utie, the Obra Penny Freddy Blay, a Kaya, Nayan Chema or Dema. Now I say a Toasumana, Pacho, Timami, Simaba Cope, a Nusi Macra. Why? Jeremy, what I came. Many of the party to benefit the party. What comes after that, and people will take up our story. Now, since you are an objective, the party must be self-sustaining. The party have engaged in activities to undertake our campaign, to execute
campaigning outside the government. Government is decided completely for all Ghanaians. But party as party to it, only the buses are located to constituencies. They suppose that the buses work, and the earnings from the buses will go and pay the loan. Okay, so now on your chance, I tell you, more work and pay. It's Janet, I want to double check up. 11 million. How can I, as an individual, I'm working in the country, just pay 11 million and say I'm dashing it like that? So it's an arrangement. It's this modern world. And so it's going to go to tomatoes, a got to Iran, or got to 1 or 2 acres. You buy 275 passes. The initiative is for the pay, for on behalf of the party, and then guarantees for the pay, for on behalf of the party. That's what I can assure you. And did you know what in more about just you guarantee and it was for and on behalf of the party. And you know in his personal interest BNT no yes sir. But on Chechemina he's telling you say the entire or quarter basis no. Now the fact is guarantee no or can SSC capacity or the guarantee you know. And idea say they say foreign loaner, we should know. Chelsea local bank now. How did the local bank get that capacity when they themselves are crying, say they cannot meet the equity? Bank of Ghana, ACA, Google local bank now, Omatiku, Express, Bank of Ghana, spend the time. Now local bank about 40 years raising that 60 million Ghana cedis. And they are quarter basis, they are political party. And then I make us say, loan kura merchant bank kura Edema Ibrahim Mahamano. Muko jina so say yen impeach President Mahama. Just because nini ane Ibrahim. Na say amu political party amu nyina amu wom president wom chairman wom munya amu di mai. Eno mo say eno akọji bosia no bi e wo the same bank no. Say mo say yen mo dai. Enti asem kanote. Eya asem a financial intelligence unity they are up and doing here. They should get into the bank as we speak because not actually money laundering. Money 11 million bribe and Kaoko did the local financial institution. This year 11 million and now by the Akoto Basis. I not local financial institutions. Auntie, the OG said there's a connection between Yantechi Sikano and Wewu. They say coincidence, and yet too strange for you. I see. That is why we need to investigate these matters to the bottom. Near says the place, and here and an answer, Wababe, board chama yan, one capacity. Ultimate, I call guarantee 3 million cash down, and Sana was a rangy balance here. Mode near Kwakuti, Makwakutia, and acquire Afaswa, Womode political party basis, Aqua state organization. Now, Omoni state organization no compete. Wabra, Abai area management of the state organization. Now, Martin running political party. Matua say, General. I don't know your issues. As I say, yet me a clear and money laundering also. Issue, so there are so many issues involved in it. Everything wrong with that transaction. General, me that say, but before I come back to Musika NDC party headquarters, new NDC headquarters. No, no, people munya every here and over can say. I know maybe busa question kwa. Say no munya scan way. Say one more young Freddy Blair ya na the paper. Tamwa ya starting headquarters ya sinu kakran every 4 years me announce by the headru they could announce sinyan say by the headru no by next congress ni awie e betimi atu akomu no credible mi same obedru nkran no de ko ball ni papers midday guy say NDC force $20 million headquarters mo so mo ba na say ya MPM enu so ye afi kura nso
and a muko kati saw the say, move see ultra modern party headquarters, and you can't see a chair. It's by your own standard. Say, 20 million, Saudi 40 million. And no, and 9K, what you say, corporate artist here, 50 million. And also what they ban. Now we are no thing. Yo, January, Mamma no ase, Mama watch it, and Mamma Fonsi ase, Midasi bebre. General Secretary ma NDC Aminyokono Johnson ase edun kete anu wachem say wonti ase da baby a Freddy Blake konye sika no wonti ase number 1 number 2 adwuma wo mo kwakoye any state transport and e ba be ko for the same customers nti eno so wonti ase na nti ase chena ene se nkofo busan say na NDC for ehim na munya mutika mudisi mu headquarters eno so wachechem tu de say de wo adwenche ye obia no fabra na fe eno so yenyi ano emma wo ewe Adom 106.3 FM Kasiebo no is tasty angaza yabato asase mwetu enwumere wo bani issues so Adom 106.3 FM enwumere no wocho pepe ne abusan before matters arise free sabre kosi 20 no said sedun katia kan e beden hu se wenye nyante chi sika ne bi na mode awa be frem yanto aso nana yabato aso na adwenkyere na eba na yesere mu abufo no edoso monte so hu adwenkyere keke ne yese monkyere na esema ne enugusu aye ka omo adi nkugo wo MPP amanyuko no abatu mu kama din ne nsɛm odi ka kan so bɛboa na nabi na wɔn yɛ adwuma no de adinkunim 2020 no wɔ futuo bi a na wɔde ɛma Aziz Haruna Futa wɔn ne wɔbabɛ nasara coordinator ɛde ama MPP amanyɔkuo no sɛ mo nkonkonko yɛ sɛ predo a ɔkɔtena abedwafoɔ mpanimfoɔ anim no ɔmfa amanyɔkuo no ho adwena ezongo so haw no wɔmfa nto dwa mo mu hunu sɛ de sitie wɔn sekyere wɔn nyina pintin na asɛm bi a wɔso wɔka ɛboa ma zongo anim banyam na afei wɔn de boa zongo fo so ma MPP zongo no etumpɔn no wɔnyɛ no mom wɔkan sɛ baakofoɔ sɛ bi wɔn kyere damfoɔ tie a wɔn tie mpanimfoɔ futuo. A Zongo Jumana is very, very, very tedious, quite difficult. I have no doubt, sir, in the eyes of God, Kamaldeen has won. A Zongo Jumana is very, very, very tedious, quite difficult. I have no doubt, sir, Minuya Futa, Ebetini a deliver. He's certainly going to deliver. So my advice to Futa is simple. Engage people the more. Don't feel, say, Minkwana Maka. And I mean, talk to people, past officers, talk to elders of the party. Try as much as possible, say, meetings, sir. Don't be quiet about issues about Zongo. That was one of the things I used to do. No meeting, anything that has to affect my people, I will mention it and make sure we do the right thing. As a winger, a year for organization, mobilizing your people from the Zongos and our people from the Zongos and the Muslim community to support the party like never before. That mindset should be what he has in the first place. Kamadin to Aziz Haruna Futa, the real Zongo boy, for no, na the real Zongo boy said you want your bayani, onya, any kunim crown, no, best in two abasino, none as I coordinators at that for form penning for a free Zongo, you know, Chomosia, Momun and Tree Crown Sana, just say, and Yasam Katomi Gidi is a Hunshrakra, and a man didn't kunimna Joyce, Zemparea now pay, so by Madam Frefo, and so didn't go evocate Jemfo anymore, or say, honestly, Nim Diana and Diaka Cra, or Bobuano, and Impocran to a boy, yes, Shuna Wanyanino, or better market, Amanonso and Kunim. Abama MPP. MPP, Yepsiku, Musukosu, Kunyatua, Yempenifo, let's see how to the Manono, and one no, near Beresina, Yabashese, a Juma, a day in 60, Quine Day, a Jane Day, a Hindi Bissum, a Hindi Pump, Managina, Nina, Yadi Aquayanim. But I have it on paper, I have it everywhere. Definitely, I'm going to share. Not me not discuss it. Not Yasha, not Yasha, Manapua. Because it is not about Joyce, it is not about any individual. It is about the new patriotic party and the women of Ghana and the Ekano. And to rest assured, so but you know, the mission you need to approve you know, the court, the common ban, Juma Apua. Way and in someone, Joyce, Konoki, Zempare. Editu dwane se omodi nkugo no de akomapa eta omodi nkunim nachi aveye ntoa ensam no eso still awutie Adom Kasiebo ye ne anuanu menhia 104.5 okumase wo setutu Boulevard ene ye de Kasiebo ye de Abraham asene no adwenkyere banyina akwakoya amanyosema nkofo de egu yewura sedu nketia so ene ebisusu chese de no no wakasam emema ma nkasam ye uze yes say MPP fo wo issue wo so omutumi yi ano ra ma me pokua boate no se vem ye tio papa nyakopo hia so no nua
na asampo for J muguso ye adwuma che so obi a free ayimu a obesen ko konga che se wo na tena se na da kakra ate na ade ebu ate no se avem Nyankopon sha na adwuma mo ye na ye nyina ye beto aso support mo pa wa adom ene adwuma ma be sia che se mo ye de bro sa Erasmus edu se Nyankopon sha mo vem mo nya de pa che se mo tena ma de chen wo ayi politics ankrofo na ekoye onyasa mo kra na mo kwaji post o eti Nyankopon sha mpa abwaji KV no se enkranza no mo so wo ene wo mutie Patrick Ohine je kum no se mo vem Atlanta no wo mutie no na Delaras no crew class V no vem me feel papa Nyankopon sha ati Gideon Safo no se me de swag no na me feel vem unu nua na asampo for Nyankopon sha mo ne adwuma mo ye na esiedu nketia Abrantia Francis wo problem pa wo so pekra na antia se atumi kwahyepo adan wo so mo Italy Napoli ene wo mutie wo na wo kasa no ene am wo madwa na wala nyo wakotia no if you who is calling for forensic audit esiedu nketia jano kranya atwom no ye no no NDC wotumi aye audit ni bi ahwe de ekoso wo mo NDC mu na mo report kra ba e besi ne muntumi for report no kra ba mo tin kwa mo bi ehunu na de na oka no Dave Jo Mensa no sevim mechia pa good morning wo America eti mechia pa ma mutin kwa na adwuma mo ye no hodom esiedu ngati asem de dog wate ni anka asem foforo Vasco edu no sika pa ni MPP na je se sika die basa kwasi amusa akode so Philadelphia no sefia Nyankopon sha no nuanom pa mo ye adwuma so NDC they have no excuse se omonko MPP Congress na se obi kra na awi a eno so nche se mo ntena fie esan se yesu kra ye ja him nti we de after to bi akwa no mo ka adwo anim no se efia ye tie mu pa wonu nua na asampo fo je me chia mo kakraba selasi se me so me chia mo pa ena kwa me ka eche no se me chia pa efia Nyankopon sham Matthew efa no se Nyankopon sham ne adwuma mo ye efa Evangeline eno no se de mo ye Kasiebo no adwuma kra na ya je se e ka me koma no Nyankopon sham papa saidu shebu eno no se metie mu pa ama Emmanuel se more fire wate dwomro ane ewo ne etio ne se ngata ise wetin Rashid Landi no se afia me de me nka hwe eno ane se jai pressure no mo de ma wo na dog ne se ngata no no ni case bia o de ope ene wo ka Samuel Douglas o se no se vem metie wo no bra na asampo fo je mo ane adwuma mo ye se de mukum ho ye adwuma som Ghana no kra de ye me wanwa se mo na ma ho ma cheche se mo de mo mre o Ras na no se afia me de metie pa na Junior wo se vem munya adwuma pa Dan Moses no say as a junction mo boss me ko junction mo baby o alonyo elomadai no say vem me tie papa na che obi ama me ne nticho MC Mamalu wo ma ka nyina che o ma me apiesie apia kubi no say me chia papa vem yiwe mu ye adwuma Hilda we say me so me chia na Barbara say wo se Nyankopon hia mo pa ne adwuma mo ye na won koso emom ho eban say de ba mbo koso aye adwuma no say de mo ye no eno akosi Steven say Nyankopon hia mo soza boate no say mo bo adwuma pa na ebiso de bre what they saying esiedu nketia so James Zuta no say if you guys are doing good job pa me wa Belgium na me hwe me Robert Quaison no say more vim enkoma no bra na asempo for Jenny mu team ni nyina wate mo ye adwuma na George Ajima no say if me I think about the common Ghanaian no wo mu ni sika enso hwe de ekoso sika nkofo di kogu Dubai and mo busa questions Romeo papa and no say if I know Freddie Blay he will never tell Ghanaians the truth una anim no why Nana Oji and I say Freddie Blay didn't think about himself now he was focusing on nipa na Adom party nti etiedu nkatia no mo man pressure ni nyina wo masem eni mi renchi wo say me show live pa wo Adom Facebook page no eso kwadwo jesi boate no say etiedu nkatia kwa no tum na we enfo ho wo bi na de ne party no na de nti wo ha ne sen kwaku Frederick no say mafia no man how bad is MPP MZ says no matter how na che no man some man go for him you munya bo che ho Ibrahim Abdullah potato na wa umadin potato was it why won't you if you ask MPP why they took the money from car use scratch cars and Freddie Blay has all the money biased journalist boss obeso che say dey ntina unni MPP for say o me je kaya you for say kaya you for yin 5,000 and scratch card na timi ji say scan nyina na Freddie Blay no onyeska na no sa question nya wona obebusa you know say owi say biased journalist na be che me question say amemusa na oda baby a oda na meda wadwene ko na me so wadwene ko Nana K Junior no say vim lady is it true Captain Smart went to the patrol no nkuta Ethiopia Captain Smart body gas and na ekuta etuo
ono Captain Smart no nkute etuo bia ono onim say dey tutu no ne body gas and na ekute etuo no now police force o money license. That's the truth of the matter. Nti nkofo ye dede na den empacho woni ma sem bia no akai. Also you just give all your time to Mosquito for his unnecessary comment. Stomach politician. They say yenya den. Obi say ye stomach politician, obi say bias journalist. They say mo Ghana voice yenya mo de asebo. Ya wo pon kusi blanco. No say if ya I know say say don't catch I will never speak the truth. They obi anadwene. Mo nche imagine why. And cancer Bismarck ji won no say General is right pa because you cannot wait sir during the election time before you help your party people. It is not right at all. Joyce Mensah Yeboah no say if you this you let these irrelevant people come to the news to provoke us and telling us how to comment on it. Must be fair. Na ye de enya den ya asem ye de say obi ka benkuma ebeka ni fa ye be manaka what you say wo awofie no aye judgment no afa ne sa ye ne ebe che o say de adwini o nya bo che mai why something kwasi ahiamedia no say vim I'm watching you live from Cove City ye Damase Kofodia for ye ba ye che say mo amoton banku do kono ne kokon mi ade nya mo a enka ye Kasiebo fu ekranka ne kom ekun mo kra so ye news fu ade mo ye de ni sky be kwakoto ba si binti ba de workers kokoni do kono ne nchi na me na eyi patro be ko kaso anim ne aka kaso enwo asem na mom eye small scale minus no wo mo ye bade gold ho adwuma no wo mo ka che na na do say eye bo sha no doso wa kasa no be left ban no na wan hwan wo se ba bi eduro na do de wo mo hia ne say left ban no wo mo ko to wo mo gold wo mo nyi wo madwuma no wo mo nya chop money kakra wo mo be to aduane ama wo mo yire no ene wo mo ma enya wo ene na be left no ochina na hwan na de wo mo hia sa kasa bebebe ai se campaign talk na do talk nto we wonya kasa bebebe no wo left ban ne keke wo mo mesra na do chop money ene wo mo anso mesra na do so wonya bibie no anso wo left ban no na wo mo kuta bona fide license license papa o wo mo nyi wo madwuma no wo mo sa enko ma no Director of Research and Development Mike Gizo ana na wo cha de won na ye pani ma optimum responsible mining and workers in fact illegal way for na wo ma ya asema ma akoka yensuo no ne ade enti sana na do akokofo dua campaign Congress ase no akoka so be left banner wonya kasa no left keke no wo nya adwuma nye na fe wo mo ho mabusuafo okolo ni yasom dada na aban ebe bu enti yamfe sanso mi ni very soon start with honorable Benito Baba Brotin Jesi and the Baoyega Mewu and the Zoo Opemu na Kasasu. On na ni share your car say in a short while na ki she say ke you need it na ka wetini aba out am here hu yanim say I the road map no eni comprehensive one eni free ha ye kwa na for you say projections ya yetimi aye but share the memenda osaka ya e be said o catch na nanum atrankunyane asofu ya say enche enti yes na daroma you see it say na ashi e do ma guy nipa over 8.4 million in GDP small scale mining chain now they compare large scale for the 66,000 any ade na o ma no hu nya hamayen ya traffic ya ti do trashi ya brabo ni na apto it is enche na still chana enche after 16 months I have to feel it it is say the na the year petty ne enche nemu eda sei obekwa akwa modjuma eno ano no we small scale miners wo mo benifo no mo sese na na do wo ma bre ne kasa no bo hye no so de wa sha obe left se so wo nya adwuma nya no wo mo tifie na ekom kum wo mabusuafo left ban no wo mo ko ya adwuma no wo mo ahwe wo mabusuafo wo mo nkosere bia no wo madi eno ano wo masem wo mo ka yento ansem ne so yento aso na yen konsem fufurom na se de wo mo a womo choose ka akọ a ene ye de tabo ato odwumadi ensem so wo no tinteso ko de akira ban na nei omampani na dan kwaku fado so onti so dogo bi hu na be won de etene ese fatase no memu no ene obehwe so obeye ene woyi nansa esi wo so nani kire omeyi framantamu no kwakọ hwedwumadi ahodo a koso na de ese fatase wo hyemu kina wonim se wodi ka akọbro amantamu dada a kire se ato mantam so wodi ka akọ na enedwoi ene wo hye sa nansa dwumadi nase a nansan yesiketu north ene ne south adaklu ho central hohoi buem krachi east northon abato mpesua so ene wodi na ni kire akwakọ hwehwani ma hodo na dwumadi a ekoso bi te say University of Health and Allied Sciences obekọ ene ni akwakọ hwe eno dan chen so a construction of youth development center no so koso adaklu so eperifo ye ho tutu nyina e de awie ohoi jase kan kwantempo no so eastern corridor kwantempo no so no wa kirem se no so ho tutu nyina eguso na se na nanom bodwa so ayakra do so otwo mampani so mampani akoduru ho asem te sei Ivy setoji e wa hama no so Ivy obetimi aboyemu kakra ahoboa nipa wo framantem aye ede cho mampani. Can you
call back in let's say 10 minutes. Maybe I can get a good reception. Ivy Chester baby or one and shed and papa and yes sign friend no actually yes I can one. You are already a cost of Ramantamunafi yet you know some asum. Mammy Van Coca Swana Via said and 70 only said Ghana had 10 idea here Ghana for pa if you are simply penina and now almost a shamlan once what 10 here womuti we are no ma can say justice is blind inti at 10 the already pen him say bia koko we broni and I say bia tuntuma now we are dakini debi and one say when an asema then the man when an asema then the man and when he said the CJ Chief Justice her ladyship so for Kufu Nana saying why ya no say there because it's Africa so but one tears yes she can't think far it one the new crew to using when santem koka so akwa what do so police station say hey police station we adwuma o no say yes o say ahana muti am say akonwa muti so am say hey say la mu ni go she Chief Justice o ka say better oh one church Chief Justice no say unacceptable no say ona hold the bro for na beka ana say hwan unacceptable baby etiano no Chief Justice bu afu pa sam na kan koma am de atu justice be ya mamra anya adwuma na mo mamra ne be ya adwuma egina baby a emra no kra na ye de ya adwuma ekwan ya fa so de ya ansa na wa ba posifo no kra eso Chief Justice yes say we aye enna makomako enan 4 days ya why so de ehwe emiamia wodo a wo mo ye atente ne ho adwuma ansa na asem no kwa ba be pie court na wo motimi edi asem no e court dem wo ho ana wo kopie Kasoa district police station e wo vivi mantam a se de ono akohu ba bia nkofo tie ne police cell no ya de nkofo to hu se we de enye no kwaso kra. Nobody told me about this place. This is totally unsure. Because when we were even entering, I was saying, why can't we have uniform buildings? The pillars are not our type of pillars or anything. They will see so many closures of courts here with surprise. And the way I see Chief Justice and will call Kasoa, where district court and Okopio one say, Messi BM, we district court and not a second court or anti magistrate court or a second court and I just Okopio was really be uncle 40 and Nano. Mia Mikwasa Mankasi court to show baby a judge here, a conya what Teso, a dia what Timos who would dia semno ye nonsense cry so the judge e bet na wo show say mu so one case wo be di ni say enti anko enu abe ma Richard Kodenya kwa we ye mo ha wo si Chief Justice ko hu say the court ne tia wo no ase e unacceptable yes oko Kasoa magistrate court no ko hono na de ekoso hono na facility na nkasa no court no any municipal assembly na share nti ho ne echi na nkonwa no be hwe akonwa magistrate no betina so edi anase ebu aten a ahomti kakra na ho na magistrate ho na Felicia Gandeji odi to CJ nim se bebia omobeko omokokjo mo na anan na se bi omba kodwun sokra eho edin ma no nti ono wa ne kra bebi kraba no ehye politin bag mu na yakata so a oho na so person odwun so na se odi asem na se dwun so kana oho na oba kodwun so ni ade ne Chief Justice ka kire ne se e yade a enye kra kodwun yakompacho judge no se owo kraba oho a dwun so de na no adwun so ho enye se o se oyi kraba ne kire Chief Justice wo so ni ti enti na ahumti pa ya Chief Justice say baby ono ensem fata se de beye court na se de baby a ye ya tentene ho adwuma nti ofiri ho no akode gomwa de wurampon ono so sa washum bia so kra ni ho a staff of the judicial service na se bia bibi kan mo kra o metumi akwakwagya mo na so mba akwadwun so nti se ana ye wo straight to high court dan no ensure to anawatwe event saying bosumi bia etwemu no saa na tie nti ama saa abia no omuntumi endi asem ho nti sesi they are all restricted to one particular place no mudi asem ho nti Mbacho kodenya go CJ kan de obeye wo ho because we are trip be north enum ni me awodo nti we are aware say enye wo court dem ho but there na all ye wo ho. Well, CJ can say under Act 463, Local Government Act, district assemblies provide the court facilities. Until say the district no provided the appropriate court facilities. No, I feel maybe better to court. Close down a lot of the court facilities because I'm serious. Was it? I said, well, Richard Gonya, ya twas in here or Benny Supao. Was one be close in this is as I said, yes, one home. Now, this is the big cranny captain, one bed and records. No, wow. So I say, Embremuno, district,
Emra yi kro ya so na enya adwuma ekwadwo nya akwa na chi si ye wonim emra no ayatro no borofo keko enya adwuma kodwo nya ko de me afesia ka chi sije se emra no akata enya adwuma so se na no oba ya no osi nkofo nhya wig ne gon no osi nkofo nhya wig ne gon eno so emra ya na hase ya ni abema kodwo nya ko ne yete ne nka no wei eyo court ho asema sije ankasa de nani akwa ko hu ba bi ajaje fote na wo mo edi asem no nyanya majaje mu a wo bi a wo ko school nye school ketwa wo sua law wo bi ode kraba ane roba o wo de ahye ni chambers na jo so de na ajaje atan no awurade nyankopon Ghana is a sad thing na to aso a ajaje jo so do so just ne ta roba bag ne yama ansa jaju onyimo jasu onyimo just ma de aka ne kara ya se na ya chechere roba no so ba bebre nti kuraba ni so abe ma yes serious ya be kototrom nansa na no asare be kwen efi America wo se me ne me ba wo fa frimpon ya ba beduro na yetie Kasiebo no pa na afi so ma Vaidankoma ADB Ring Road Central ene na woda happy birthday mama Twasam mama Twasam blessed sun 2 p.m. I say no beto yapon atamfo mama Twasam na I say income they say why dey I say National Congress ni over until say 2020 NDC ebeba te se kakai no Daniel Sa I say a tasty pa Kingsford Eduaje no sana na mesre wa yitie pa Obeniza Methodist Preparatory School ewo eye Manford na George Kwatia Dental no sana na bi yitu chepe food ma wa ya de pa Jimadu Aboatin Junior no say live and clear or takrade na petroleum lubricant na afi fresh lady capsules so madam enti Yakubu na doctor no ma potesi ankasa wusa nkrofo buafu a eta champo mu yefisako ai de nya tremu black out ma tesi angaza jai problem I from Kwame your friend Kwame you afia wasem madodo because I see don't get ya so ma and to mun obi mon e gira wo MPP ekuonim afia ya so na say dia mani trimu I ne den ma me kuma sem so yeda MPP 424 asi because say omo trese first no me trese omo say na do ye ahomaso kan bi but ye on say ya party ne go cool e ya twa omo ye no say de ebeba Mani watu chen. Me de kwabra. Me general mosquito asem na me so me ka bia fa. Ono bu dam no. Anya blog na no mo de adwuma. No blog na de yo kasa. Tie ni kasa mu a o hypocrite too much. Yeah, no. Even na. The pato me say na me adoma empenifo no ko friends party kwateza. Omo first team na papa no wabre na se ombe pa adwuma bia mana ya na se ne kana wabɔ no penifo ne hu ne mɔbɔ no mu ntwa bi ma na 4 times as team wa ya de papa pante be sere so momo ano asipi friendly aka na awe abrene nya ya be yese afuto bia ni wa change kakra hye ho afia papa no hwe ade no ogitum so hwe nani ase pa kire ho babia tum se nani so ta ho ena ya ne ya na sana na nya bete o ode wo mo nsa why ade ato wo mo nsa ana sika nkofo twa ye mu 2000 e bi esi echa be 2005 na we nyina mama na we ni de to so nan a wa contest ade mo ka bibi ma no mo so fa go bendem majority leader honorable chairman saboso na wa kaseti MPP ma chebja for miensa wo mo fifi mantem wo mo che say sa issue a de aba before privileges committee a Canada Japan no ne ade nyina aka ho bie no wo ma twe mo wafiri mo ma mo first onu leader no wo ma mo na mane no se da bi wo ma nya ade kwakwante ne chairman saboso buofu na wa hwe chairman saboso mpene mo asem a ne buofu ya tun say yes papa na asem na ya ne ya can be a chair wo pa wo parliament enya asem keto anwuma no nsia Kasiebo beti se yede mu cheche mu nyina ebema na fe tew Kasiebo no miensa eno so yede mu cheche mu ebema na mo munye ska dibi na mo mfa bisie na wanya sa ayi wa 05 won de ka pre bi obenya bia madros ni nufuo ya eno wo de bewro na wa wo ba na ase ayi wa na je se wa se ya power se free ya je se wanya hwekora fa koto advance savings and loans sika bia benya bia fa koto wo ba ne ayi wa mfa ma no mo ni wo be dia wro dros sika no kwa Adom savings saloons na fa sika no koto aboso kan ya udru won mabuso biasa Adom savings saloons wo mo he abrochef wo mo maniska mo mane fa ho Western Union MoneyGram Real Unity Link Express Money nam de afa ho no yakoje ya na de kakrakra e de ato ani opa yi 10% 90 no na de ato bank no na che se we su de
enye DK mfo ne Jasta Motors we de krojen no kra papa na omo de ama Heavens mosquito coil mpacho ukoda we stress ho nyina ne nkra no omo ni ahode sa na tojin babies entontom koka ne ba ko a nye ya num de bia just wa wo ye ba 1000 sa na yenya malaria no woka no ana akoda no wode ko enti kotobi na ne shop bia bekomu bia tonton to provisions bia obenya Heavens mosquito coil na je se no a wo de aboa no na akoda no wonya ahodem ya ka se ne ya de aseda ma Franco Chedi Enterprise phone papa fie power specialist clinic a wom de apom dini eche e de ama omafo nyina mo manya bia tabia ba me se tewanum ma wa ye boa mo say yes aduan de sabre weda no ayese wiammo bisa no na nya chese aprense bia no ne ade a chese emema no mo we sasa no ma pegi ni shade one mo me de si won na nya ma me si ayi ne mango juice bi so a wa wo no say yes no sa no ye be ma kratuma wonta ese wo na akono vitamin papa wo de mankora na bio madwene mu mankora na bim ade bi ade ba mankora na wo school bia no awe no baba sa sibi men and women capsules any tremendous capsules adomonline.com wo nyina kan na awie ye de Kasiebo no e de ebre mo se den koma adom trotro just a fresh lady capsules name petromim anya je wudu gu car ni mu drivers ni ade nya ade o car no break down bia se ntu na toto wan hwe ni ye pe o car no ko break down baby a na je osam na 20 petromim fa gu car ni de bia na tumi abo papa madama ene ade adom trotro brew adwencha no so de awake mineral water kroje holy insecticide spray ene adomonline.com madama ene ade ni nyina ebrew ye bade workers nti adwala se no bade a ene ye ne agye pe akwasitwum anope se ahomache no osia no ye road marking say hwan ayi attendance sheet no marking na mama me nka akwasitwum asem ye nkon say ye nka akwasitwum asem no obi ehunu say papa no say wo nyini no wona wo sori ahomache no abetena na atete nkwa no wotete antiesta ya tunuprumu wonya ya atete no tunuprumu ya from a film lady afiokua haja bintu mene me bla nana say ampofo je ene enuanu ma wadum Kasiebo de mu nyina ene ye de Kasiebo no ebre